Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolo ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So zingaphuthi le ndaba ongakwenza njengamanje-ke lapho-ke kuthi-ke ucindezeleke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba engikulethele lona-ke namhlanje lana-ke ngiletheke ividiyo-ke laphana-ke iveza-ke laphana-ke ukuthi-ke o-M_K-ke laphana-ke uJacob Zuma kusephinde-ke futhi-ke waphuthwa-ke esinye-ke isikhundla-ke laphana-ke noma-ke isihlalo-ke laphana sokuba umongameli-ke wase-Afrika-ke. Waveza-ke nokunye-ke okuningi-ke laphana-ke engafuni-ke mina ukuthi-ke ukuzwe ngami kuphela nje. Mina into enza nje ngidlala-ke ividiyo yakhe lo Mlisa-ke uzizwele wena-ke. Ngizosengicela laphana-ke masuzwile-ke le vidiyo lena-ke ungene comment section uyofusha umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke uthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke masicindezela ibhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonze ukwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngiyiletha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Bafowethu South Africa, njengamanje siholwa u-Abraham Theory manje la e-Afrika. Siholwa u-Abraham Theory manje la e-Afrika. Umthetho wakhona leya ndawo u-Abraham ayithathayo indawo kaZuma leyana. Indawo kaZuma ngokomthetho u-Abraham Theory umfana kaZuma loyana ogrunywe uZuma, okhuliswe uZuma, o-inspire uZuma, yabo. Kodwa manje mfethu ngenxa yokuthi nje manje saphazamiseka mfethu, abelungu basifakela iphaphethi yabo, lo Ramaphosa lo isincela mtholo lese-America sisenkingeni manje. uZuma akakwazi ukusihola manje, akakwazi uZuma ukusihola siyi-Afrika. uZuma ubezoba uyena president we-Afrika, uyabona, then ashiwo upresident la e-Afrika, la e-South Africa. Senkingeni manje na mfethu. uTheory manje kuzoba uyena manje upresident we-Afrika, cause uTheory uyabatshela abantu, unamandla futhi ukubatshela abantu ukuthi njengamanje mengameli wena wasezweni ukuthi yenza ukuthi, ngoba uma ungakwenza ukuthi uzoyithola ubhekene nengwene ngonyama, yabo. Lento efanele ngabe ishiwo uZuma mfowethu, yabo. Hayi bafowethu, ayisiphazamisekile bafowethu siyi-South Africa bafowethu. Ngento eyasungulwa yithina KwaZulu-Natal isiyodliwa manje, iyodliwa i-Afrika. Asinawo umona noTheory, siyamthanda uTheory, impela ngiyamthanda uTheory futhi ngiyafisa ngathi mangabe efika la eThekwini, efika la KwaZulu-Natal, efika la eSouth Africa, uTheory ngingathola isithombe naye noma ngimthinte nje, ngimthashe edlule emgaqweni. Kodwa mfethu leyo ukuthi mfethu into kaZuma le into yakithi le la eSouth Africa, into yakithi le la KwaZulu-Natal, into yakithi le eNkandla. Hayi mfethu, sizokhothamela manje i-Afrika manje izokhothamela manje umfana esikhundleni somnumzana, esikhundleni somnumzana. Kodwa kulungile phela sothini.